Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 3, versikulo 3. Di kay ko maaglablabas nga agpapintas, kas itinagarbo a panagbubuok, panagalahas, kan panagkawas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Talaga nakapimpintas ka, Kate. Talyawon da ka amin ang masabat ta dito'y parke. Nairwa makon iti dayta, Manuel. Dagita at tao, katkasla saan da ang nakakit-kita iti babae. Anya? Katwan mat, kas dala ignorante. Dayawon dala ang ti kinapintas mo. Isu nga rod ako na, kakasla saan da ang nakakit-kita iti babae. Ngamin, kasta unay atalyaw da, no makakita da iti babae. Nangruna no napintas. Saan mo ida mapabasol, Kate? Napintas ka ngamin. Kan napintas ti buok mo. Di kolor, kan straight. Sakat nagarbo ti panagkawkawas mo. Di alahas ka pa eh. Adda ka di parikot iti dayta? Awan matkiti. Numnuma minsan. Kasla mabainak ang makikuyog kan ka. Ngamin, simple aklang akayan-ayat mo. Awan problema kanya, no simple kalaang. Ay ayatan ka nga uray simple kalaang. Anya nga iti kinayat mo kanyak. Basta, sabali ka kadagiti dadduma a lalaki. Kat dayta ti makagapo, no apay anain labak kan ka. Ala daw ka matasimang pait. Nag-overtime ka. Saan, tatang? Nagpa-share kami lang kan ni Kate. Napudno nga tama dahi dya babae kan ka. Ha? Apay mat anadamag yuday ta. Siyempre, napintas ni Kate. Nalakalaang ti panangisukat na kan ka. Nang runa no makasapol iti baknang. Isukat na nga ta, tatang? No baknang ti pangisukatan na kan ka. Apay kit din asaan ngay. Saan mat siguro, tatang? Kinuna namat nga ayatan nak. Nga oray simple aklaang. Yaman at may ka dito yung apartment ko, honey. Kasano, kat kinunam ama iliw ka. Kan, kasapulak mo't lang ti kwarta. Di ka madanagan. Itad ko ti kasapulam. Basta itad mo mat ti kasapula. Agordar ka pa iti makan Kayat ko pa iti mangan. Areglado, honey. Matungpal amin akayat mo. Kasta ti panagayat ko ken ka. Mabit lang nga roda, agorder akit ti makan iti online. No saan ko lang akasapulan ti kwarta? Saan ka apagan lakay Tony? Saan ka kadi amabutang iti day tangar aramidem? Anya ko ma, ti pagbot nga. Kasano no maamuan ni Manuel nga ada ka relasyon mo alakay? Iso nga rod nga agan anadak. Saan kami mat nga agkuy-kuyog arumrumwar ka ni Tony? Saan nga agnanayon ang mailimod mo ti relasyon nyo iti dayjay alakay? Agan anadak, kunakmat. Amangan mat no ada planom amang ibaga ka ni Manuel iti an aramida. Ay na, awan kasta panunot ko, Kate. No kasta nga rod, aguli magkalaptan. Ngam, no kas pangarigan ta maamuan ni Manuel kat pagpilyan na ka. Asino ti pilyam kadakwada? Siyempre, ni Manuel. Apay nga rod asaan mo payla ang asinaan day a Tony. Gapot, takasapulak ti kwarta. Wendy. Awanan mangipaay iti amin akasapulak. No sinaak dayjay alakay Tony. Malagip mo pa ni Jenny Lane akaubingam. Tisigod akaroba tayo? Hanggang nagbalay da iti asidag ti kalsada? Wait.
Saan ka di nagtrabaho ijay syudad ni Jenny Lynn? Nagsublin di tabalay da. Kaya nagipatak dari iti istorna. Dakil mo iti istorna. Ta nagadutila ako na. Nakaurnong siguro hindi nagtrabaho iti syudad. No kasta, nabayag nga rudan nga adda dito eh. Apay adyak na damdamag. Ay, inaktuman nga rod pa siya rin. Ay kawan tanay damdamagan na kay di nakita. Gumatangak man. Anya tigat... Ha? Manuel? Malasing nakpay matgayam. Apay kit din asaan nga eh. Kaslawan mat nagbaliwan ti rupam. Gwapo latta. Saan ka di? Medyo. Si kamat. Apay ngay a medyo. Kasla saan tangag gayam no kasta. Imbagpay ka. Tadagayam man bukod mo a business. Tapno damot pa kalaglagi pak iti panagtrabaho iti syudad Sika ngay. Siguro adon ti urnong mo. Naku na nga min ni tatang mo ngagtrabaho ka. At damot ba si turnong ko? Siguro agur-urnong kan iti pagkasar mo niya. Ha? Naku na ni tatang mo nga dan kaayan-ayat mo. Ay na, talaga ni tatang. Awan mailimod na. Kat si kangay. Addan ka ayan-ayat mo? Awan pa eh. Uri adda kay Jay Syudad? Saan ka na kay boyfriend? Saan? Awan nga min plano ka makiayan-ayat iti taga-syudad. No kasta. Taga dito'y baryo ti kayat mo. Sika talaga. Nagado damdamagam. Ay, anya ganyam di ko na magatangam. Sa anak agumatang. Nagpapansinak lang kan ka. Isong imbagak agumatangak. Mangkita kakit din iti gatangam. Kakaiso na nga imay ka. Pang suportam matan iti ko na business ko. Ha? Sika talaga. Dayta ka diti kunada as sales stock? Urean niya ditan. Basta gumatang ka. Sayang. Adagaya man kayan ayat ni Manuel. Isu ti makagapo. No apay asa anak ayan ayat ijay syudad. Namnamaag nga awan pa'y kayan ayat na. Kat agaram kanyak no makita nak. Ngam saan matgayam? Siguro, awan pa nagayat na kanyak. Idin to asyak. Nabayagan nga gayatak kan kwa na. Naku na pa'y ti amana. Anapintas ka no ti kayan ayat na. Anya nga'y tilaban ko no kas pangarigan. Mabalin ka di akaduan na, Manuel? Sa dino ti papananta? Kayat ko ti agatang iti usar ko. Kas kumaitian niya. Gumatang nga kiti baro akawas ko. Kan, kayat ko ti gumatang iti alahas ko. Saan mo't anak patagdagi ti gatgatangam? Ornongam langan ti kwartam. Dahito nga rot ti pakaragsakak, Manuel. Tinagarbo a panagkawkawas kan alahas. Saan mo ka di akayat akanayonak anapintas iti imatang mo? Saan mo't aday ta tinapatag kanya, Kate? Tinasaya at panagpuspusulat ta ti kapatgan. Alakit din, kaduan nak. Kahit ka ngamin kumamot nga gatangan iti paraken ka. Saanan akasapulan nga aramidam pa'y ti kasta. Sige ka. Gumurakan ka, no di nakuyugan. Alaman langan. Anya dayta nakapaperbag nga awit mo, Manuel. Ginatang ni Kate, tatang. Anya nga ron nga dayta. Bado, imbagak asaanan agumatang. Ngam, agpilit mat. Agpasugnod na saan ko apagustuan. Isu pa yan ti gumatang iti badaw. Saan ko matakinid daw, tatang. Sa bagay angem kababain. Isumat nga rod ti pakaragsakan na. Tinakababain no nagpagatangak. Ngam, isumat nga rod ti nagpilit agumatang. Nasayat mo ta sinong batang ti awag ko pare.
Apay ka di, pare Jimmy. Nakitak ni Kate. Sa dino? Nalabas sa kabayatan ti panagbike ko. Aday ti arubayan ti baknang alakay. Nakitak ngay nagkanti lakay. Sakbay api manaw ni Kate. Amangan no nagkamali ka lang pare. Amangan no saan anikit tinakitam. Sana ka nagkamali pare. Iso ti nakitak. Kasla saan ka mamati pare. Imposible ti bagbagam. Adakin ka no saan ka amamati. Ngam ibagbagak ti pudno pare. Pare, mabalin ka ding awagan nak no makita manan ni Kate. Kaya't kung amin ang maaktuan, nupod-numot lang ti bagbagam. Sige pare. Awagan ka no mayra na makitak manan ni Kate. Tatang, agpaiso nga tatinyawag kanyak ni Jimmy. Nga da ka relasyon ni Kate alakay. Anya, apay nakita na? Uwan ka no, tatang. Ang kasla sa anak amamati. Damagam ka ni Kate. Kasanon no paglibakan na. Ay paliiwom ti kaayan-ayat mo. Uno saan? Ibagam ka ni Jimmy. Ano makita naman ng ti kaayan-ayat mo akadwa na ti karelasyon na alakay. Ibagam nga awagan na ka. Uwan, tatang. Imbaga kung dayta ka ni Jimmy. Pudno ka di tinadamag ko. Nga da ka relasyon mo alakay. Sino tinang ibagakan ka iti dayta? Saanan anapatag no asino tinangbaga. Ibagam ko matipod no, okay? Manuel, awan kinaagpayso dayta anadamag mo. Sapay la kumatagsa sa uka itipod no. Apay kumamot ang makirelasyonak iti lakay? Itaan niya kumaaga po. Anya ti amok. No iso ti paggapgapuan iti igat-gatang mo kadagiti nagagarbo akawas. Kan alahas mo. Saan, Manuel? Saan na pud no dayta? Agat atapan kanyak ni Manuel. Sika ka diti nang idanon iti maipapan kada kami ka ni Tony? Ni, saan? Apay ko mga aramidak ti kasta. Saan ka kumamot nga agpabasol Siguraduam lang, Wendy. Ta oras sa maamwak asikat tinangidanon kan kwa na. Aglinipat talaengan. Ipasigurado kan ka, asan asyak tinangidanon ka ni Manuel. Amangan mo't no da nakakita kada kayo ka ni Tony. Saan kami nga agkuy-kuyog arumrumwar kan ni Tony? Kunakmat. Amangan no adda nakakita kan ka, idinapan ka iti apartment na. Anya? Imo nag-itiday nga apartment ni Kate pare. Urayam na tan arumara. Sigurado akadwa na tila kay akarelasyon na. Apaman arumara. Agyaman ak iti panangiyawag mo kanyak pare. Awan na nyaman na pare. O sige panawan kan ditoy. Makamu ka na manguray ka ni Kate arumara. Saan kan ang makapaglibak? Gaputan nakitak amis mo ti panagin nagakyo iti daydi alakay. Manuel, agpalawagak. Imo na anadaan kami iti relasyon ka ni Tony. Ang nakasagana ka mangisina kan kwa na para kan ka. Saanan akasapulan? Aglinipatan Kate. Ang Manuel, ay ayatan ka unay. Madurman akon kan ka. Isu nga aglinipatan. Makadlawa kun ken ka, Manuel. Apay akanayon ka matan nga agpasyar dito store. Amangan mo agong at tikayan ayat mo. Nag-break kami iti kaayan ayat ko. Ha? Taapay mat. Adda na duktalak amading aramin na. Kasta? Wan. Kayat kumutlaang ti babae a simple laang. Ken addaan na saya at panagpuspuso. Akaskan ka. Anya? Agar-aram kagayam ka ni Ginny Line. Untatang. Kas ka ni Jenny linti may bagay kanyak. Simple lang ang babae. Saan ang mahilig iti na immateryalan na banag. Kaya nagagatpay ko nam Angam, kaya't nak nga ta.
Anya aya, ti kunanaken ka. Kunana, panunutan na kanupay ana imbag. Ay, kaurayam latan Saan mo't amabalay na sungpatan na kaadagos? Wendy, kadwaan na nga aginom. Iso ka di nga inawagan nak, tapno ada kalduang nga aginom. Aging ka kadi ita, saan ka pa'y anak ka move on? Manirapunan tinapalabas, manipon nagsina kayo ka ni Manuel. Ngam aging ga ita, sang-sangi itampay laeng. Aging gaita. Jack Maglon, saan ako nakayat ni Manuel? Tiamo kini katuray mamuan na may papaniti relasyon mi ganit Tony. Kat saan nakasinaan? Nalagata makisinak ni Tony. Tangap saan madgayam? Kat dinasakit ita. Insukat na kiti babae. Adi na ba yung mga ornusan ti magina? Dayta ti pakitaam, asaan anapatag tinagarbo a panagkawkawas, wano pa nagisuot iti alahas. Dapat pataglat ta iti lalaki ti kinasimple, kan kinasaya at ti panagpuspuso ti maysa a babae. Ba't tangarod kat, Wendy? Kaysa nga nakisinakon ka ni Tony. Kada pa man na makasapulak manan iti lalaki. Apakariknak iti ayat. Diyak to nagaramin iti banag. Apakadismayaan na kanya. Awan serserbi tinagarbo apan nagkawkawas. Napintas a buok, wano nagarbo nga alahas, no ti kababalin kat saan anasayaat. Ayatan ti lalaki ti maysa babae, babaan itinadalos apan nagpuspuso na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.